Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngiyadlala ngivuka inext ngisho ngiphuma ngegate lasekite le 30,000 ngishaya around la netown fast fast. Hayi no ipetrol iyadura guys ningamangali ningibona ngiphuma ngenyawo sona imoto ngiyibhakile umuntu beka right lapha ebhayisikilini. Decide ukuthi yazi ngcono ngizigibelele itaxi nge 20 rand ngiyabuya etown futhi etaxini kumnandi uzuza indawo ezimnandi ama exclusive kuphela. Yabona lana ngaphandle kunabantu abanesibindi sokuhleba enhlaka kusiyisibindi leli thambo. Guys ake nisho ukuthi ithambo lingakani lithatha. Please nikhuluma indaba zabantu etaxini phambi kwabantu awuzibuza ukuthi mara what if lona umama yakhe lona la what if boyfriend yakhe makuyimi ngihleba kakhulu yona. Yes abanye baze bangisendela ama inbox bathi malume kamshana etaxini bathi wena sona so hayi no guys kunezi izindawo kumele ningahlebi kizo. Yabona setaxini asesalula yekela ukukhuluma indaba zabantu makulezi ndabo lezo. Omunye wathi uyahleba etaxini kanti lo muntu ahleba ngayo khona la netaxini makahlika wamthinta lehlombe bathi unjani yo. I'm sure lo sisi lo wagcina langa lelo hleba wathi no more. Nje next week uDecember ikhona guys skin sami sinje ngicela nami ningiphe nama skin care routine ngimoyizela. Konje guys ngithize ngizoniqoqela ukuthi Pitbull cishe lapha. Hawu nawo ke phela ngelinye ilanga ngihlushwa amagundwana kangakanani ngithi yazi nathi ngishaya around la Shoprite fast ngiyothenga ichip. Hey nako la netaxini bekunganuka mnandi ngize ngasola le bhutsu la mayikhona mara ngibonile ukuthi ngiyelisukela phela maye sekusehlobo. Hey ngize ngahlika la nangingafanele ukuthi ngihlike khona cause bengisola le bhutsu la mara ngithise mangicela uhliya ngalikhumbula ngalinuka ngalizwa linuka kahle ngabona ukuthi kahle inkinga ihambe nale taxi. Mangithi qala pe town nangimali mama upakile lapha ngithi yazi nathi ngimshayela round ngimuza ukuthi uphethe iziphi namuhla. Hey guys nibonile umnyango vele wazivulekela ngakawuthintanga nokuthinta bese nibuya kusasa ne-TV ye 300 kuphela nomnyango uzivulekela konzabe ninomona. Mina bengithi ngiyombulisa kuphela umali mama bese ngiqhubeka ngezinto engizelela netown ngamuza ngishasha fast lapha hayi mana shaya round ne OTK siyabuya. Ngasala ngathi good shot plus nami bengizohambela ngapha cause baba ngithume komunye umlungu la ne OTK ukuthi ngizoqela ama number 1. Sasho singena fast lapha emarabelungu bayigcinile language yabo yona kuma parking lot babhala yona badlali. Bangabe umuntu omnyama uvula indawo yakho bese yonke into ibhale ngesikhenu. Yes sizobabona ukuthi bokujaja kangakanani. Yabona thina abantu abamnyama futhi la South Africa kuyoba nzima kakhulu ukuthi sibuye silunge sibuyele emasisweni. Sasho singena lapha phakathi fast lapha umali mama uzela uzothengela inkomo nembuzi itswayi mara guys benazi ukuthi inkomo nembuzi zithanda ukudla itswayi. Size masingena lapha phakathi ngasho ngibhobokela phakathi kwamanye ama-toys amahle kanjani. Yabona ukuthi lawaqinile yerre mara abantwana beni bowatshontsha yonke. Boma sininini batshontshela umshana itrekele yakhe everyday uhlala kukhomba ukuthi bashone kuyiphi direction makayikhumbulile. Buka le yamasotsha ukuthi ihle kangakanani ngathi ngingazithengela yona mina self. Fast bese sesicedile ukuthenga nokubhadala lapha sesiyoloada ngale storage. No the last ngibona amagundu ana 235 nyana gijima la eJardini ngathi yazi nathi ngishaya around lapha eShoprite fast ngothenga enye chef abathi ifinele or final khona lapho. Bangifika nale chef anendlela zanke ngisamosha isikhathi ngasho ngithela wonke ama passage namagundu anathanda ukuhamba khona. Yes la ne-Middelburg ziyabuya kulamalanga kusima speed trap umhlolo left and right and center uhlangabezana ne-speed trap nasi esinye engibone esinye no the last abanye badiniwe yiso bahamba bospend fana nokuthi baspende Monday mara kuthize before kushaya iThursday bese sesilungisiwe 7. I wonder why ama-pothole bangalungisi masinya njengala ma-speed point wabo. Hayi mana kusima speed point ini ma-speed trap ya. Hey bengisanicocela ngisathi amagundwane kanjalo kena ku-5 to 3 nyana. Hawu ngithi ngiyavuka ekuseni ngithole inja idla igundwane. Yes vele mangithi ngiyalibheka le gundwana lakhona lisanakhanda ngivele ngibona ukuthi yazi njenjalo yena kahle idlele chef ephakathi kwale gundwana nayo kusasa ekuseni yovuka ifa. Ayi ngasho ngigijima lapha ngiyothatha wena bisi ngiyothatha wena charcoal ngiyifeeda strong. Mangabe uyazazi ukuthi ufuye inja make sure ukuthi uhlezi une charcoal yona lena ethengiswa lapha ekhemisi cause hey futhi uDecember sekafikile nokufika nawe ezithengele charcoal maphuma uhambe etshwaleni uphuze 2-3 nyana yamapilisi ngoba hey abantu bazokuspike ufe. But uku-avoid izinto eziningi mayi-festive izinkinga eziningi just make sure ukuthi wena drink yakho uyayimonitor uyibambe ngesandla ngaso sonke isikhathi. Yabona dithi sibabhalile abo RIP sibapostile abantu abashonile nabantu bengaqabanga ukuthi bangashona bavele bashona this year. So vele le maintenance guys siziphatheni kahle silimitheni izinto ezisibangela ubungozi. Hey yazi guys kulamalanga ngiyabona abantu babhizi bajoin i-agriculture bacabanga ukuthi kulula. Hey ziyabuya guys kule industry le.